بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار إلى نهج إلى يوم الدين. أما بعد، kwezi watukufu wa Komori, hema bia yahanupi aina maana nimlio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namunikalishe radhi hutukufu hanyu, nirengesho bahashinu, nirongoze mabia mararu muhimu harumenti ya hatu juma emihima ikao ngeremao nsi ya hatu. Mabia mararu nanzuni ya rongoze rihana yezi nraru harumenti. Rihana yezi ya heni lanati. Rihana yezi ya hoa na zioni. Rihana yezi ya kisirikali kuendesewa humobiro. Leinu iko ukana rais. Labudda ezezina ruizu. Haina nzima ngio na funvu jumwezi jiriu harumwenzi. Wakati wa ufunye matu. Wakati wa iduku. Wakati wa upuzi. Wa uyuhisa. Manezi jiriu haruma ho trahizo ikao ifanyiwa ni Uthman Ghazali. Ni malapizo ya daima ya dea o imaraia wa Komori. Ngani paro na upara. Imabia pia rihimeri nyongohe rizingarendo nonro ba enkodo ikajana shasiledo. Lesuala lijiriu harumezi hatua zarengesheha ni mtawalifu linubaya kula tumampaka ikao lodziro rahane zarehura bushini katiwa hemetrebaka ile baalika hawanguni rahanelin sonti ngari juwao mabinda menji ya jire makatiala shake na ukaya aba wakati lono ngabo woni ya ukaye karifunywe matso ngabo maitizi njizi yoko maswa imana ya habili ya toa wa Komori waloha mweshesi wa shakomori shamaore ya obehengazija na mwali na mzuani yoitonge sabaya ya maiti, yoitonge sabaya ya ufukara, yoitonge sabaya ya he violence yende ya hale godoro hamweti ya harwe zisiwa zira. Katika o mrielela wandu haruma pashe anguli ndo wa huwe. Idhan Mfaransa ngujio nonondo ka hudumu haruma maaninchi umsheshele ula wake watrenonziani jumazitendo azitoza kawaida hamadezila hili wananyao wa maore ya wajusemmo ya jiarengehele ya oneseka kweni ngina santima ya hene Mfaransa mtawalifu mwanza oneso wa maore ya ukaya aba hada mundu na santima noele suala kalti abo zoti kweli hata shawide mtoto hele gashi lila gashi ya makaliti ya hamba hata katsina maji ya huno ya hajia tanabahi wakati wa sambi
yatanabahi na Mozambique zinti majirani wahisa wamilikiwe ile gash hambo mgala na ukana utsatsa za isa ujulwa yabo ngeladimwa bahani fanyo muhabbash ili nikadamishe ye nsi ya Komor ni rejiza dingoni jeli ni kwa rejiza dingoni. Idhan ile suala linu simwambia nikangara ngeladhimishao rizongoze mabia mararu yezindaru rahanizo harumeti hatu deyezi ya hemi la nansi ikao yohama norenda lesuala laho wakomori walo maore wakomori wa maore watoloa haruma yentie hao jamkate ya ubahizi wa hulo na urenda zitendwa za peu kamna ujobwaze wa hatu wa milanansi mdaze keka mwezaji hosoni mwa yeye atawalia yezi ya hatu wa utumani azali baadhi ya hani ni mtongoleze meshaya ukaya ngumparoni rematasi remasihu ngarishi yao ezenchenge kauni urambiazo nyinyu wambio wakomori zitorende habanu banu leoje bukwezi wazi wangu Abdulaziz ikao duarenge beramu warwawa evalizi azali hunjia harwe miji na ukadamishe milanatsi uisentini nti hatutsini na banu wetim leo shani yani ezajaba no twenga darasa jana ulaba ikililu hasibabu yuaretar ya mjo arimtabiha leo azali hauzwe Komor hauzwa Komor ngudeo wa Komor gutomona manani wa Komor namna je jila kimila na tileida zao namnaje ikililuje azalije yatukovurize nsingamani ikali wakana makosa kangabu yatukovembea zarendea shaukomba funia romba funia mwenye baraka ezezi tabira hapo pia ngawena jukumu mkuu Abdulaziz Sultan Abdulaziz zewa hatunga muamin ya ukaya heli Uthmani na ikililu na sambi wajuka hukumla yadelu jokumu mana inezi ule yabo wenengo daras nguwamizo ze haki za wakomore hamasula ho ya kinafsia rawe nelebiala yabukati uvumbua butivumbua o wandwa kipunawe. Idhan makayumu wahe ikumori wakati waladhim mpare yezi mjue biashara yaihuze shesi wa maore baya bukajahuze maore baya tilishisi wa ishobahi shahuzu yemasiwa yonti wangu na dalili zuambawa ya dalili tsayo dokaya zenongozinu ze ijram zitindwa zinu ziduiri namnaje mwishaji la hezi kamjeshi ya asulan yeyezi ni waziri ni rais kabati ni conseiller ni directeur kabati manadamu ya rongoa limadha parce que ngo juao izuwafanya ngari hurumi yao ni waruhe mila ngari mrumi yao ni yeyezi ilo yabo mwende betsalami mwende mauzise Komore hatu ngendonda enge fohindi manakadele gashi ikalo angamizi walijongamizwa ni sambe enda mbio hata yalivumbwa kangilo shatili mwanadamu ikao hajaha kanti gamwambo ngube hanru rehemani ya emergence ilitsongo unda kufuru na zitswa na urahitswa na violi wana watiti warelohitswa yatso urongoa yarenge mahakama ya yakadamisha wanyu mwambokana azali mrenda kweli azali mkadamisha yabo. Idhan na mnyale shetani wa mwezi wa Ramadhani baze wa hatu kanganyi na jukumu mkuu
mafundi wao wazee wangu Dar al-Ifta watendelwa ni Samahatul Mufti Abu Bakr sinakamba zinji shailo beshelea mufunda alhaji kaungawe ne mimbar ngufanye darsa imanza hakamu ikawa harangensi hatu imateka ngukontsumba funi yawe ishile darasa hii kuri Mungu wamweshelezizia ile baala la shamiri wa mkono ya tali rendo wa Komori hizo dizora hafili hanizo karja hafiliha na hindini ya mavoti karja hafiliha na mrongo za ukaya harimwa mzu ya revoti haunrongo za mandari ya umuzwatsumu ya toe mwanahe ne sirikali yahe wanjomi jini wewe mandari nodeo wa Komori hizo silizafilisha wa Komori wa Komori kwa Samahatul Mufti wahafilia ne krizi nziro ya hula krizi nziro ya uwade krizi nziro umavu mwenje krizi nziro umavu mali krizi nziro umavu amali hizo lizahafilisha wa Komori ijeka zeleo zinu zendo zarendwa harumeshe isiwa shahao shamaore ya shirenga ya shihuza rijua ukaranzi azali hapo waziri abehele suala linu harumwe ejume madola ini yalitowe katun yalizime behona nyasi wa South Africa wamba tsideheli yo leo maulama wa Samahatul Mufti mwambainu lulu mheza kainu bahatinku wazalia humra wa rais waheze nchi za Afrika wakati dawo ngari mhuta ujioni mwene mwambaila bahati shilashao rashihunra yaende yarenge maore hatu yarejeze yarenge wa Komori wa watawatula maore ya beti jau kana ujue zeno wazinu abahage rais wa South Africa ima rais wadanya wa South Africa wakahabo wawanyile Komori baima naraka mwambia nika shinu tisheo rika ujwabo ni wasuliu woyaka ujayarizihe idha meshe ensia hatu woyaka urengwa ili sinyaturi yaifanya imakati yaifanya aminsoefu ya kapari ya hajabu ya isinya dene waziri wa hesaba zobonze wa hensi ya ulaya yode mania leo baada yuisinya katina zohamba Macron akahumrenge ya mbehe haruma ye plasila ile maafrika watijoshe mezaji na izo ndabo ezikao mbali na mbali za nchi Afrika harumeze rapport nuona Komori rijuko ujuhari njie harume mabavu yao ronise kaidi hatu arjomoni sani kemrutsi azali gwajo zamba ane mashtaki ya hatu ya he emri ya hotra hizo ya ifanyile Komori garjo shtaki garjo plente shakar naugu lazali ya lele sehna mnayo watilasi thumma tilasi idhan maulama Samahatul Mufti kwamba ukana hubu alwatani min aliman kuzamba armahutu barezishia basi hubu alwatani min aliman domrubililia ardhi ya Komori nuanadamu wa Komori watsangamie juse lejeshi ujuse mtawalifu ya kanti yabo Uthmani Azali ya hozwa neti ya hatu kedozwa biashara kairi shanyungo shijirao shitonza ya rahana shanjizi kao ngashi tizombe marumu idhan ujabar ufajiri Komori mwanzo wafanyiliwa nensi ya ula homsaada wa Uthmani Azali karjasami leo jenibamila mrauza pasporo zaunra sambi zone zero zotin zero leo mre ya mbakana huzu pasporo reunde mana yafai au kikafai yote sawa na mrauze ardhi na wanadamu yote sawa mufti kuzamba ukasambi ya ukaya abiwahe Komori bakanza uze bange hakausaidia ondoka uza bange eba woi uwo wana watiti uoneze maiti ziula waozi wafidia uonao haina ya kahindu ya msentini
uonao haina maadini ya hensi maendeleo ya hensi ya si nyunga hitwa eba sawa samahati al-mufti kumjana istighfara wajib zoti ya karaha zoti ya aibu mwanadamu hutubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hu mwanadamu huwekeza ezaladhi ngawena masulia wa mufti daine maulama unyonsi pia mafudi watu wazee wa haki ngani madhamana kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul ngamjuzisiwa ni watundi na nyinga mjuzisiwa enamna mtundao ni namna mwendesao ni namna mafunye macho ezembizinu zijiri kena ukiri raia mkomori shababi mkomori yareleji mwone konferansi ya jiri lelori jiunganyo niyo ya jiri harma eshikao shamaore shila societe civile wa jiunganya wa heseleji rikauli na garilunde lejila hemilanati garilunde lejila efundi gamzijuando jihele Qur'ani aba baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qalat innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu a'izzatan ahlaha adilla wakadhalika yaf'alun kwezi watukufu wenye ilmu wenye maarifa amjuao kana ikaya wafaume wani wanjia harwa yemiti wafisidisha ardhi wafisidisha wanadamu warendo wandu wa hindu wajuka wa hindu majihaji nuwafadwa haya waurenda wosiswansini afsaduha bima yaqumuna min al-qatl harmazitendo za huwa hata umjojomo eze nyumba mwono ndo wa mbele mwono eze Faisali mwono eze Bapale mwono eze Gazo mwono eze roho za tola duniani harma yezi ya pewinu mkomo mwono eza hunda mji watu wa mbeni harma mifumo ya bwaza mwono eza kaza hunda nsujini hindini emizinga ya diha nsujini osikuwa kufanya fete national po mjini nsujini yode heli ezimbi ekaikansi yokutoa watukufu warendwa wadhalilifu inga monao owenye ntiyo enyi wababa ntiyo ngono mafundo ntiyo ngono owandu wa siasa namnaje na mwone ranzoka tuseli Hassan waseli Hashim Mwenyezi Mungu atumrehemu na Muzawwar Abdullah ni mabani hao wahima washemeza wambatijao bwa Uthman Azali gela demu amani ya ntinu indo thamani kura rahanio eza jirini hawaruju na wakaza zifeli zinji Mwenyezi Mungu warenge hawaroha duniani na inudia waroha duniani wamreme japizo bahila dhima wandu watingentiyo wazee wa hentiyo heli yemkaidi woi yaja ya kufuru bahila dhima ile japizo hilo limhure na yabo ekaya ya haremalo yabo remasons idhan ngarim paraoli kwezi samahati al-mufti wazee wa hatu mwezeleji bai mashabab wakomore zenongoza jazinu ngeladhimu nduwa renti zenongoza siasa za voti na ndongoza za hema felwaka wanwashinda nao wanwanjele suala linu lonti pia rowandu wa siasa rowalu armez rowatsu harmez ranyi wa baba ranyi mafundi ramzaze ramwanamshe rirenge ya ferinu ritrete rijue kareze lejila hatu imzungu wa unotukifo hatu yabo dabo ikao leo ujenda ya lejeze haule unga johu nansi wajushe meza manale uke na ukiri
ya jea shemeze ka Ukraine wasikadamishiwa ni Rusi na hizo ezajiriho do ukayangabo wandu wa hensi hiyo yanzo ya watoe mrusi akanza watoe bahimi hamwambia kezi haki za binadamu mukado tola arudi yae je leo rilona yezi ikubali ndongo hamadizo wandu wa hatu walo maore ikao nsia hao maore yadohenda ya animkomori ai maore ke kajuenda nzwani kajuenda ngazija bahemu ngazija kajuenda maore na hiyo ardhi nzima au ulemengu kubale le suala linu sheiba na woi wa Komori waile mru yaja kanzali towe le suala linu baada yao ya haja ngilo kalno parolawa shayeye harmor toro de jour hafanya jitahidi ku habelelea hatoa izengozi katsu hamishi habati usiku ya nezi maishia ranzia lo rais bano rantila 2016 tamjeshe le suala linu la hamba ya wole ukartuwa bata karnahu jaleo ridwan blokana ya bwazali ya udem Faransa azali wa ede ya huza ensi ya domania leo ya tuamba ukana ya pudilezi la kileza maore rizirenge hasibabu ezengo hizo zikahuje hele gashi la hatu le gashi la pariani hanegaz ngutsa hazi kontrole ili ya renge afanye bazi yahe maore la Mozambique la Komori ya donji levala ya doli hana ya doli rengo barini watu siri tubambele gashi ngajiko paruhuja izodo bahanu bo Komori ikao ekaya mdaza Mwenyezi Mungu mhukumuni shange la dimu haine mkomor leo rehime zejuma omijini rehime harwe mabangwe inu kartutsa inu ekensirema yokabana faraka mbili yaboketutsa autorisation rido mlashawiri baika wandu amba ukana kwa lindao o wandu ikangwa afanye mandari wamwaona daraja hamade inu abahanza nikazi waona kana baya hamade inu dijiri kaljamu hafilisha mwanadamu yani kwe East Africa wake amani yaono bahamadilo ebale unjuka yaambeza wandu na weza hatusi zingamanya kamtuona ka uo mtezo kamtuona ka yo betizi shale umomona kweli eza mwafilisha isanfu ya Komori shaksola harenge mwanahe ngumbeho mijini mwenda ufanya mandaru muzotumu wahenda yani ya mtsaha tuone saka mtutsa kibano daiman wa abada yaritishe mwana halafu ensi hatu ritsoro wa mateka ina mnayo garamba ukatsile namna hiyo kwezi wazi wa hatu ikao do mwakubale zenongo hizo na nyikao kamkozao nezenongo hizo wakati waladhimu ritsanganyihane rambeti jao isauja wakati waladhimu rambeti de namna hiyo isauja itikehama de mwana nyanyi Ahmed Abdullah Sambi ya shemeza nyima fani wahe nwanduze ya shemeza yamba ukana ngamuishia hizo nambao mtsutsaha nisaidie dhulma nidhulumiwa wala nisaidie wangina jadhulumiwa na mizo nambao ngamzishia wala afanya apel kana mje yabo mimi tilewe Mwenyezi Mungu nani nido wa ukaya mhime muniwanilie shati haki ezenongo kaudza fanyia ile suala linu litikama ile suala la Sambi la daziwa na iloka naudaziwa halafu mdaze mkensi kaya butoi abahango ono katsina babanu bopetea shangwendo ya renge mwana wa lozungulia dena belu wa bebatani na udea mbaba Mustafa endao nengo Madeila adabu mfi malezi mai ngono na mwana jafatu ya subuti bo belu mwamba mnyanya Bono, iyewe, into biadai, ole parombaba Mustafa, jeheli azali ya parombaba Fatuhi ya parombaba Lukman. Somstehi, umnike titri yahe. Sha, mwanadamu yazalwa ni mru, mwenza dabumfu ya bo, ladhime mwana yetsorenga izo ikawa eletunimbe hala, ya ulili semna mbe. Ya bukarja sajabu, sheika ukaufanya adabu husunu wa Komori urongozi wa Komorindo au uhishimu wa Komori hamadao basi wa Komori na rikiradhi rijue kai mwanadamu woi yeshari nensi yeshari nuwa Komori wonsi ketina hata ula ya mrenga mtaru mwezi kamonao imalapizo kwa ule yao imawaziri wahe ngamonao imala mafu ya korendaji ya weheli ya kuwa dede ile ridi yao shinu itendwa shari hususonsi pia ya mruoi rimhunue yezi ya kifajirinu
rimronko tsoni reka hadua reka hamvu reka huimawambe shake na ukirizi hulembani riketi hinamna inu ribulensi hatu ngarambao sisi Allahumma fashhadu Mwenyezi Mungu jorishuhudia aramba embabika udorionao ezambakiani yabo chamatsilo bonzamanyo ekamono kanga muda zao bala hatu sonti ya sheloti bala mndu mzima ekamono kana narihime yaboda Mwenyezi Mungu jorini kausada wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim wa atubu ilayh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.